लगला सप्तमी खुनु सक्वे न्याना चंगु लक्षिता कगु माधव नारायण थलन्छले थलन्दना चोपी मिजदेश नारी खुसिनेसे सरस्वती देगदुगु थातक दुदनिगु परम्परा दुसा थुक्सी वहे परम्परा कथा शुक्रबार दुदंगु ख दुदनेगु धका थलन्दना चोपी मिजत लतुची ग्वारतुला थगु महगुली थाक काइगु ख उकि लोत चितया काप लथ्या थे याना सरस्वती देग दुगु थातक थ्यंका वंगु ख बजार घुम्न जान्छ उतै तलब जान्छ है यता पनि दिदीहरू सन्चै हुन्छ नि दुई चार दिन त हामी घरमै हुँदैन उसरी छोडेर जाने हो
थति याइबुले सहस्र धारा हाका सचिव च्यागु थासे जल हाके मागुन परम्परा दु जल 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 Kalla. Benna. Bosan tidak kali. Tidak kali lah. तो दिनस माधव नारायण द्योय त खते बिजाका जात्रा याना सक्कु दे चाहेकीको खसा नाप्नाप माध हाहा भजन याना वनिगुन परम्परा दु माधव नारायण धनयचोले निक दुधनीको खस थोया न्यन नारी खुसी निसे मासुका माजुया देगतक दुधंगो ख त्यहाँ दिन्छ जल्दी
थुक्सी निम मिजापिन दिसे सचिव गुइ न्याम मिसापि याना निसाव चिन न्याम सिया सक्कोया लछि ताकगु थलन दना चंगु दुसा थलन वैगु फागुन 12 गते कोचाई